Bizler sığbalabız, üstler kılsınabız, Nastarbiyetten alğaç, ağada sık alamız. Салеметсіздерме! Здравствуйте! Hello! Guten Tag! Bonjour! Сәлем, сәлем, балалар! Сәлем, шотай қонақтар! Ивкадан әкелген тарихымыз бар. Мы покоряли великих людей, таких как Абахамбаев, Ибра Атуцаев, Шпикат Олеганов. Да, мы покоряли великого Абая. Он стал нам великий на свидание. А кыргын жогып, аныкбыз, ендігім кетпес дорога. Еңбек жайгана кезбес емес, адам болмысының